medical dancing so say wajemre aba video mu ha in person na yebedi akwantuo mu nkomo kakra ewia ye dia bafi edase biso da wanse sama mama akwanya we so dia betra sisi nice one na ma mo adwuma koba Jesu ebru odama na pomwe apombako ana we de meja ma na wa bebo din obo ba bia free na nanso di bro de ato aso amaye your friend na ye nyako the first no size pia Upacho me Asante Mine Midlands Coventry ehima. Okay. And then walk out with you. That's it. Nice one. Emre ben na o free o mamu ha e de wani chairman on na e di nti asuku na do koye abusuan na do koye ana abrabo ya maboka kra wa ha amenko bi ma na menko hede ebesime ene ma wo do koye yo me do asebebre ohene asem we de asem bia na emudo ye question obisa me yeah em se me bo ma brabo kakra wo krom ha okay Ghana ha okay so me fitianse a because school we bre wo Ashanti region ha okay ti mi wie ye no ana me call fence e kran costa ti adwuma okay na adwuma na ya na opem so oh okay o my mu he nice yeah police adwuma okay I was a detective for about 12 years wow fingerprint expert wow. I say and if free hono be nya kwanya ne mpanifo ya adwuma kakra okay e wo castle okay nti emu hono na damye se metu kwan akọ school kakra and I'm the two kwan that's nice call amana no UK nice sebi wabo abrabo no wa kakra wahu nipa ene nipa di nkomo ehu nipa su ne ban sebi adwuma kra wo ye wa hakra de na esa do wura ma hu nipa ankasa wo free ha mer kakra ekoto wa disua so mekasa in the first year of living in Obima so for studies be den ya obehia nipa no sede na o man mutie ne sede okohu ye no na nsusunye wo mu o ma chichire o mu kuro de chen yedie anasa o de okọ no hu ne se o sede o motie ne saa na yensu yetie na emu honam na esesa na se o hu ne se odaroma in first year Sabika dia na che first year kro throughout the years anase okay difference wo okay senia ye mai enioma si run ne said there obi man so senia o kan enioma si run in terms of say social life ne education ne you know difference wo mo pa okay difference wo no si school na mde call you na nso kodu na o se me pa adwuma bi na me di twetwa mo he no de ye sa ana utimi nya ahode no ko school ni wie senia o kan sa pepepe ni me de koduru ye no che say sikasem no ne adwuma sem no wa ama mentumi antoa so se de na mesipe no no okay etimi ye se ne mebo bra no na mehwe na se menya menkrata na okay because wukọ as a foreign student ska bitua no ya na no so okay essence bia we offense home student yeah eti eno no ma between school do ba chiri kakra e ma ja me bo pa kakra juma kakra ansana minya me krata na bisare se bisande ya school okay let's what my school no unya kata no timi sade to aso SCC akra make say I na go school kra say go university but ni so person wo ye sade na dia okay emre bia offense baby obetumi aye okay akwantu mu nsem school na de ko e ba ko o si adwuma na de o shase honkita hodie ne hankita hodie no ensusunye demu so she kakra dem if we say hono you can say adwuma ne adwuma penifo na che say there's a kind of cordial relationship between the management and then the staff and I say you know okay just say the be make I say adwuma me ye wa ha no say police no you will not have that opportunity say be over entitled with the superior officers in but hono dey che say every manager obia ube bakra na odi manager mu nyina mote ho na mo but the time when they were ahase no even if you police say am kind na your officers mess your juniors
mess until the honor we junior untimi call officers no honor baby am koye adwuma so de ye nyina to meet na the same canteen kra na nyina achi ho any manager any obi a na etro na that kind of relationship na there honor no wo match say management and staff you know and yeah very cordial and then sankomo aye di ya fibe mu how many years na odi a free hako obi maso I can say I check a better 20 years in it. Okay, 20 good years. 20 good years. Let's see, here 2005 more. 2005. President Kufuor so Samuel Numona de Koye. That's nice. That's nice. Good. Ah, no man, say Samuel Numona de Koye. Ohine akwantu yo mu sebi wo botaye si wani so a wo de Koye. Wo Koye no sesaye kakra abem. Na so nipa ena ye wo obi man so na waba. Kwa befa so a obenya bi dia ba wachi ne no enihia koye no samre no unya kubi ekuo bi sa unya nipa kuo bi na o maka mo abomu se enye asanteman mpo asem a na mu obi a ne nchi free o man ga na mu bibi sa uti bibi sa wo pese wo do ho bedom samre no ana se mpo na do ho dom ekuo bi sa da se bebre samre no na ekuo no wo ho ekuo no e wo ho okay Saturday I'm London Chrome. Okay. And to cuckoo or one, I just say, be join, but net me yet active. Okay. Until send me move bar Coventry. Okay. Just say, and I'm out to Kofa by a Kofa Santa Mai at the bar Coventry, Midland. And no now just say, a mammy will warm yet. Now, prior to that, no, never war association be a friend, Unity Men. Okay. And we say me and me uncle also a place in this hour. Okay. But yeah, ba the Yeriho or Ghana. I fancy UK. Into your bar on one time of Banos. Now only a Ghana for or high name Ranty or high. I didn't think I am and I organize it or Mrs. In and I'm sure a good idea. Into your mighty Sa Unity Men Association. As I say, no, I bear one of the prominent association. Okay. Midland Fire. Okay. Okay. Na samre no hinu kodru ho adwuma eseme ni ku join na mutimi ebu ma na se abefo nyoma nti no obetimi no ho join na enso fon so nkomo na mutimi hia mo ho edi abrabo mu nkomo se me hwe wadaro ma wonso hwe mi papa na hia etimi hia say weekend bi o ayi na etimi hia say atam say na na hia ne kra de etimi hia fiem se bia ne mi fie de be hia ne hia na ya chi bayira na se yakoto enam bi ne ya chi ne nyina ne yete ho na se mema nyina odom ne edidi eno na de that was a fundamental idea my team for association Unity Men Association. Okay. Samre no besi nei ugidi se botaye esimani so mode teye se mbeboabo mo ho na munya mreko obi ho kohwehwe obi no mutimi di dwumadie no sa botaye dwumadie anu esimani so mutimi ye as the unity for there no yeah pa okay say eguso yeah pa important pa na hu fa ku ne ho a you took your time off to be a member of this association. Yeah, dear a mammy enya odo e de join ye ne say Asanteman na kasa. Okay. Say o man and say crew Asanteman no e ho do. Okay. Say na me tie say na ahema mate sa eku e fe na Asanteman no. Yeah. E che say me so odo am wo ma Asante no nti. E say me so me de me ho jim. Na che say ko ye nyina ye peja no. Okay. No one de me na ye ma me de me ho jim. Amambusa we nche ho nchi free hin. Pacho me fit nchi free Asante Asokore. Asante Asokore. Said the kind uko mu no na kuo ne botaya nkasa na eyedien yenhyehye hundidi srenko anase na ni suade hu na nkasa ntia omuka omubom na eyeden yeah ani suade hu na ewo mu ne se yebeboa boa ye ho na che afenso yebeboa ye nchi yebeka ye nchi ene enkora eba no okay ai wo akwantum se yebe bomode se yebe kyerkyere omo Asante enioma ne chese Ghana enioma ama omo hu omo nchi yeah if say kola ne bebebre ohono mo a omo nim omo bibia omo chese omo nim omo nchi omo nim bibia nti se ye efri na hema mo mpanifo no so chese ne ye ekuo no yesisa ne chese ye kyerkyere kola na eba no omo hu omo amamre ehunu ye nchi eno ane de me na yi enam ko mu so na ya de a ye guso a ye okay oni fi sen ni na odo ho join ni sekoi
Bede me ho join ko we say menya say fie mienu. Okay. Okay. Na ma msa mo akwa ba biu. I see ja. Na ma akwantu mu se mrebe na nso da ma otu butterfree yakobi mazo. Me ko Holland number 11 years. Okay. Na mi sha. Ti ma me na se do be fa me ye de e di me ko ye. Nti me ka se Holland na menyi awo me menyi na ye de. Oh. Ababoni so de edru baby a eso ye de. Move now ye de hwe de. Eda other places so ye de ema. Okay. Se twi na me ya fa che me. Oh, adorma. Kan de che mo sin twi. Enti ebe mo na me se no se mpese mo ko UK. Neja, me se sa me mana. Me no mu ye de. Eba UK. Ti e ko ye no. Na me hwe de wa enema city a me mana nti twi no. Okay. Kasa omu kana ye Dutch. Brofo ne so kra ye nhye dante. Enti metu ho na me madam fu bi ye de edi nkomo. Na mka che nsi sama. Are na o ma ye nye de. Yenti asanteman. Se ya sebi ye mano o mochi enyira. Okay. And also a good idea. Ti ho na na enie. Me mpe ade a ye ya ye twentwen so. Nti me ko ayie bi na me ye de. Me ko na nso ye se ye pese ye te asanteman. Ewo Coventry ha se. Ne nyame nso ye de ne nanamo. Ebo aye. The same time na ye nya 15 people a omu ka asem be de. Omu be join. Na ye nya enkrofo no ya nhyeda anye ye jai to ho for some while. Into 2019 na ye say no, se say de say ye de. Ye hye mu kana. Na ye start say ye de. Ye hia. Na sebi nyame ada Roma. Otumi aboa ya ma se say ye drum pempenso aye de. Ye dre. Ye sisi ahema, ye sisi ahemfo. Actually say ene me konani. Ye 86 people. Which is ene ma de dana kwem. September year be 13th. Nyame ya adom na bibia wi a. Epese ye bie ekuo nani na sebi ye deba. Na ye me bibia ye de etoto na kwem. Enti no ye guso se asante ma kese ye na ye de ye hwehwe because wom se ya wo ye magu abrochire na Holland for word bia omu use se alectone sorry se me do ko na bush ta ka guma so ne na masewa ane na masewa enti ho am tibi enti sa word alectone na omu use ye no word ni kire baby a even ya wo kromo kra ne se o ye da chi ne a kire wo nchi enti medwen se adenti na sebi wo mu no accept ye senia yesite na me betete me ma wo sebi place a no matter what ye nje wontum enti ese me ye de me keka me ho na mitimi ye de me hwe me nchi na asante mani fareba na ekofa bae no na on se nipa se ebobo nipa no e de botai ba ko si ani so no wo ekuru mu hakra de ananka yese normal mbo bi ama hyase no proud to say wo penipa and I said you can baby on tete pa free e wa abrochire mpo no e Holland na wa movie aba UK ebusuan na ade ba ye nso ebepe baby di matena ne na sefo getting people together to even form an association na it is saying serious on so wo betan ye bi esi wani so se o pesa wo ya eya na won hwe eniema bi wo be face challenges kakra but esa wo hu se go na pesa wo ye de wo set no eno na wo ye de wo hwe won hwe akiri 1999 me bie agency which is na enipa me kan ho enipa 100 ene ye adwuma sebi emame me face a lot of challenges but me money me bi nye de engu mabem me gina ho for me go na mpese me ye de me achieve no eno na me ye de me hwe so enti se ye ka se ye hia na enipa mienu na beba sebi enipa ye de aba enti de pese ye no ye be gina so aye de aye
because all cast all do need to nipa so a nipa be do nyambo okay nti no on pese nipa be do nyambo a odo wani ye de eto sebi obatampa kese no wo soro ho na bibie ni ho a ukasa obeya untumi and I me myself na I'm unstoppable. Nice. That's the way I am. Nice. Mpese me hu ubia wo soro because say ye nyina ye wo baby pagina obi nkoye obi hu sebi ahoya and that's my goal. Yame ye wadom hye wa wabusua ase wa ha anase won so amano ne na wo de hyase. Yo me da se bi hye mabusua ase wa ha se na oka no. Okay. Bi ware wo e. Okay. Ewa ha asakra na bi tu kwai. Okay. Me ne meyire ne tu kwai. Okay. Itore ma yame ye wadom ne nya ne free ha sa ekọ ho. Be pachoane. Oh, okay. Okay. Se me di kwam de se na sie no kra me ma no kra di kan kra ansa na me so metu. Oh, nice. Se me ma ye enai. Okay. Sika kwa hene chidom hene. No nso aba mu da ben. Wo se wunchi efri adama bo me bio. Asante Asokore. Asante Asokore. Na sika go tu fo sika kwa hene ne chidom hene. Sa di brain so ba mu da ben. Yo, me da se bebre. No ebe mu mra wo Asante man mu a ye nyina ahemfo esisi ye no. Se na ahema mu ne yehene pani friend na Ageni Boaten ono so na da Asante man no Coventry. Okay. Omu hwe me modern bo a me de bobo eku no anase o mare mu na omu so ma me dibre se me ye ohene ni chidom hene ewo ho. Okay. Nti enu amu egu mu ayeye adwuma nti empanifo so hui se ade na se wo mu a ofin se bia enipa bi enhwe o anase be yehu modern bo a de babo ti eba sa akonya baaye no eye na hema ya ono ansa na di animu eneja ode o mame ise so hine spese minwe di chidom hine dia eye sikakua ene na seme na msi o ade na menye mepe meye na che so mame sa akonya ene me di chiwo se me sikakua chidom hine ama maboa me hine enso so ama de se ye ma ebika Asante man se otikoko so no yenso so ya hene di break crowd wo ye chidom hene ze me kan se ku bia nso no bi bedi so a ye hwese emputu onioma ye hwese wo de fa hodie bi bebre wo man no wo asnana ye bo asuama chidom hene of sikakua koi obi a wo tie wo ne obi a se bi ni nchi free kura ye bosu yi enso wo be so aye bi a wantimi amba so bi no botaye esi wani so ma na sikakua ma sikakua kuro ya be kuro baby kura wodi ahenie no den adaroma ta ye nyina ne se me meboa me ohene me hene ono no ma me sa kwanya we na bibia me so me ebeye ama kuro no so atumpon anase aso kuro ba nani ama hu se sa nipa we ya nanade ne baaye no omunya no hu amuso benya bibi afrim ama omuso ani aso eno ne me butae apa pesende na bitima to num to aka mpudu ma edi kan a ye hwe ne mu se beba ana afei na dibre yaba afei na chidom no bebo ni ntima na mre na onfa ni hwe mu ansa na waka bibi sa pepepe so wa unim se bitra akonwa so ndu na otwepe ni eti de me ye ne se me ne nana ye betena se ene town council omat ye betena se enura me ne di komo ena ono bi kan sem 1212 bi asese ye hwehwe ne ye hu ba bia esi ehia se ye mpuntunjuma ba bia ehia eche se yeso de ani ahwe ho ti se de me akasa de me mintimi entra on kase we ana we ena me ye ne mom no se me ye ni chidom ne de mesome bo na chidom e o de niam bia o pese ye de makro no so ehun se na sikakua ne mpanimfo omo ye bibi se e de makro no e no so na meso me ka ho o kai search bibi say in the conversation
ebi e puti wap say there be e show nkran mum say ne wo ba nya agudi enye na mfofa ne mo so yire ho na wo ba ye adwuma ampa say me tie ensem ni bi no I'm putting me off anyway but you say e hye me nkran e ma me more e say me ba no me be adwuma pa bi na me so me de boa o man no ne asante man nyina if you say you say ansakra ne ye betra se no nana ba for ba ho no aye call esro no o kan se bi kire miura se oba afie ho no ohu ensesae ewo ahemfie ho ama che se obo na abaso onti enokra mpo ya ade a eto makoma so se waye bibia o che se oye obi a oye enioma ede boama nipa hu se ampa oye bibi because na ahemfie city na etum se wasisa ho no kra aye ho bibia afoforo ti eno no ya ade a eno so to makoma so se ono miru no ye eniema bia che se be nipa hu ama o ma recognize the oye so therefore me so me duru ho me so me nyasa akwanya na ese me so me boa no ye nioma bia ebetumi ya kwanimu ama enyina ono gidin a ebi so be kame ohima ne ohene biposo ankobia hene ono na chese ya fa ne se oye spiritual father because ye ti ekuo na yin ono na be gina mu e ma yi mpenifo nti ono akasa time ono akasa bai edi animu e me kokochia yewura e ma ne ye kasai etuyefo ene asemo a ye ke se ye keke ho abom ne ye hwe se ye nge se ya ke ho abom asa akwa ne mom no ye ma enioma bi ende anim se bi a be kyerkyere ye kirima no amamre ne amane se ne aye kana yewura dwumadie die se wa ha se wa amanane da bia ye sonko edamu wo hwe asantefo mai ba ho a omansa anye no suit ne tie mranti e ba ho Coventry ho mutimi di dwuma bi sa wo ya no ya na ahema so na ahema radio so betimi ewura mu bia wo bebia abeka aka ho yes idea me kan esi ani so se ye training enkwala no mranti wa ne maba wa na omu se ne be ma wo mu ayesa ne ma we say eti before say e ba nkra am say last meeting e call no ye to just say next meeting no ye be no meeting say meeting the youth and I said Ashanti youth said ye be ma mranti ne maba wa no ye be ma wo mu kwan no mu nyina ba meeting na se ne ya kyerɛkyerɛ wo mu ye de wo mu bedi ye na se ya kyerɛkyerɛ wo mu amamre ne amane fa se ye dressing ne ye kasa ne ma bisa se ne wo mu so no ebisuai se da kye ye ni ho a na wo mu no so atake over free ye ho nti ade a ewo ye ni so ye program so ye ba kono no okay and I want ma de be ka ho me said na na ka no enkura no ye started training bi si say no I say ye wo minim se de ya henkwa o mom kuta nsekan no henkwa nti ya started a training bi a even na ye bo a yi asise no ye ne enkura ni bi ye de e ba ya ye kire wo mu senia o mu si entra se na ye yi nti no ye guso omo mu kura sekan de omo ko mani ma na omo be ye sekafo omo so ho menya dibre asa me de henkwa na no mu so kinye mu na omo ohene aye be so hene di asem na obeka che sikakua kroma nipa ewo ho efa ahenie ho nsem nipa ho tena na wo as chidom hene of sikakua otumfo sikakua hene ni chidom hene di asem na beka che omanfo yo medase dia medical kan na se meda sikakua miura ase so o ma me sa akwanya we no mada kroma no so ase se ede ma me a mi so aye no o mso nyina etudi machi e chese o mo aso me mo o mo ageme eno no ye ade ba ko a chese manage na eno no akiri no enye se be ye sa se ma ba bi so awie nti me ko na no ano no kwan bi na me di kaka no ni a ahoden no se ne betumi bia me so me de beboa me wura ama mpuntuo ne enkoso aba kuro no no me so meye etinya de a me so kuro no meyi wo mo afiri mu saa de ese me ye bia ma ho den bi wo ho na ansa na me bi so an kuro no sikapia so tie a ne
one of you know okay say before then the crown and more kakra mtimi boa ha te boa ne we you know enti afekura na say me be hyem kana say de na me din kura so aba mu ye enti ya de a esimani so am so say me boa nice one amanfa so abaso nice one na madam my sorry so they say na so be catch asantema ku wo Coventry and Holland for UK for they some and I will catch other for now we are in chat to us me masa boy now Asama me can say Asantema UK Midlands Coventry mama yenhye yesapo mukana na botaye na die eda ye ni so se ye beye no yenye sebi last ye be ya doye ema abatan ne widowers mesre wo mu se omuma yenye de ye betumi aye ye nua bi na oyare ye toto ye nsem bi nya be over 5000 ediko ye ni surgery sebi ye kase no ho nya nkrata semu nkoyi ye tumi nya sa akwanya ne ye de eboa ye ntimi de aseda kese ebema ekuo mani nyina for sa adoye na wo mutumi ye de ye no na aseda kese nso ekoma mehene na ajenim boaten sebi oye meba osan ye madam fo osan ye me brother kire se bibi ani a ota mechi ntimi de aseda kese ye de ekoma wo mu mahene ene mahima fo nyina me da wo mu nyina executive members me da obi a set o maboa ama sebi mi vision no aye vision am pasa ma chia me wura se muntimi enda asia me da me wura se woni monyam kese a odi ahye me se nyo no aye se nka anka okran ka ma me betena ase me ke be din komo na fa baby fufuro le se no wo frame me wo hene yes yes ama me akwanya me ne misoso ma se ma ye nipa ma ye bitimi ejina bi kasa eti na se bebre ekoma no miso mani aso bebre ewo de odia amame ana se gidi a wanya amame eti misoso no mebom ho modern se me ma no so nanim gu ase se ne kan de be se me ye boa bia miso meboa be da ya be man nyina ase efri jase busia penny nifa se oma empenifo just ya be empenifo nyina be da omo asisi kekua empenifo ya be kan ya be na se ko be kekua empenifo a be da omo nyina ase na mada mini aba fe no George na yeboa ono na se obo machi do ma me ko me be nyina se wa fanse wa ya me mame ko me mame aye abrewa ono na ya me mame a se obo machi dom de ko be nyina eni minu aketoa echa ono so ye obi a se minu anu nyina special man no omo abo machi dom pa de bia me ko bia omo di machi ama na mada na hema otie enso so ase bebre on so bebre me da na ase bebre me da ye hene awo Coventry asante man hene eye na ajenim opopro jankwa me da na ase bebre ono aso na ye yankroma jase hene ono aye yankroma jase hene me da na ase bebre se on so nya ayi wo memu gidie wo memu abi mrebia no te se ode bibi ehye me sama me so meye no madam ho kan so ase be dana se bebre Irene Hagan be dana se bebre odi machi eba ye ko ba nyina eduru se ni take se ansana we ne beba no ye take it no kra no te se yes san no me date for in so yes san be 3 times it na yes one so san the date and the ticket and sana just eto no me da no so ase bebre me da na busuafo ase just me da adofo omunyina be jam ya ene me klubufo Asante Asokore omuso nyina kama omudi be di machi me da omunyina ase pa se de omye mame biso me ni aso